guru jogeran mon aneka wijaya rekod jogir jogiran raja putra pon alongku stop. Kastana melek ape iPhone. Arena. Kajari ngantak pate peka kok. Sia-sia na iPhone. Se pikire gun cuma setong. Pas. Mikire kita gelem teka kok. Mak lako melek HP iPhone. Terus Mun tade jaringanna. terus Ende tekan mun tak ende Apollo. terus Cuk tika bodo bini nah. Begitulah sindir menyindir di gerbang salam keraton Raja Putra. Terus dilanjut dengan lomam Pak Epon Sunahban. Engkau tahu kan Sunahban ayana lilis ya saya jadi rukun pamili Pak Empak, rukun karya Pak Empak, tanduk ben gelendeng kepi ini masuk lebese beresaton ikan puas Paus. ikan paus mun etuku Jadi ya. bila sumbang lagi dan jangan puas lah pikiran nang. Kong langkong salastar epon Sunahban Haji Kipnawi tahu kok dah. Ibarat dia ben kok dah. Ibarat di mana? Hotel Utami. Kong langkong juga Haja Jauhari Cijoy dan jenak duh mak sandal karpil buat nasi celot nak. Arab pamun ngalak palang ping ora laju. Ya toh. Kong langkong Pangantan anyar siapa dulu? pangantan anyar apa? Iya. Adau. Rom durin mun pangantan anyar tekak meloy sot pakun. Masa yo? Iya, keng bila oleh 3 bulan cak apolong mun tak mandi kacar nak. Kong langkong juga Ansori. Kamu Ansori. Jenak duh. Dan jenak toju gantan di najijo. Di lemari ngangsor. Danja. Edi mamle sarong jira apa urop ben ngandi rah. Alarang andinan sorry. Salah starepon Ansori. Kak dinto bede Majana. Sekama Majana. Majana bede kak di Mabisaos. Ya toh. Oh, Kok najak na 3 serangkai Arapa.
Mun tak nangkep bek na budu ya na. Jano lah. Iya kok. Salah nemu. Tak gisru. Duh. Kak Dinto majana salaki menunggu. Berdekat 5 bisaos tos antos ecelan. Noi, berde siapa nang tengah? Ada. Ah? Didik pai. Leburkan apa anak Kak Didik? Jap iksan mak unceng Didik aja sih bekel kok lama teh 3 juta hari ya. Genteng Didi. Penting apa anak rabun kok? Genteng Didi. Robonan lasannya aja ya. Alasannya. Cale motle robona Didi cale mot cale motle Le. ani kok ma iantosa Didi reng secale mot niko beda ayana lilis nyombang ruka niko Pak Malom nyombang rufa niko juga Pak Malom mot mot cale Mot. mot Mot. Jok cijo yang minta tahu cek tak ke bodo gelandang ngamian. Mbak namun lah nyumpeng tanda duan nyumpeng kok tung. Teti kok eka boleh tangke iya. Ada yang ngunceng Mbok nah. Teti berarti cijo benci papa ya. Kang Lingkusumo tipis. Tipis tak bisa aja. Ada Didi ka rumah. Hah? Didi baru Depan marah. icung, depan Depan tengah. icung apa nang tengah? Ngicung. Kalau ben setong geding sepedika ator Eka Dinto Didi Abu Salim. Bocah nalayo Abu Salam. Abu Salam malam. Oh. Siang malam. Mon sesiang Abu Salim. Aben sakonik lain. Siapa? Abu Tomang. Jangan tolak Ya Wali. coba geluk ya. Iya wali murid. Kita kan kau tak wali, kau wali duka le, wali murid, wali santri. Boleh guna. Jangan wali guna ibu kau ada jual kopi. Apa lek kending alek? Gisru. Kalau ben setong kending sepedika ator. Senom. Mak senom. Apa? Iya. Iya. Antar kaseno. Wali Songo. Karena wali. Iya iya Pak. Le. Iya Kak. Yuk norok engkok yuk. Cuma Kak. Iksan akar jele. Nang ke apa Kak? Rukun karya Bon Putri Family sayang. Kule puri jari Kak mayung kok norok Kak. Mon rukun karya lebur ken Putri Family tak temu gion. Monoro Kak. Kakak Rajana Iksan. Mata jalan le mak on laonan semol je hajmat jana mata jalan on laonan jalan na markena legend markena legend Mayuk ning kuwa Kak. Arwah Putri Family. Bektosan le niko pada karja tretan iksan seanti karja nape pole aja Nur Hasana ketang ke napade betul pon pade betul. Bagus. Bagus.
Madataran asrawi orang segenteng nape poleni kok Ibrahim turun ade kok kaempan neng atas panggung ade kok ayana lilis nape poleni kok bede Haji Kipnawi arang-arang aring lah deh banyak sena rukun pamili Pak Empak rukun karya Pak Empak Ida Kendil Ben Yanto Ben Fitri deh Haji Kipnawi bak nama mulai Mekah mata nyari lokasi desaku dua onci sila yalem kanak dia orang Mekah banyak saya tak pati pinter kok palo muka beli Jakarta ini pikir bisa aja rokok jak nas 200.000 sabut kok jeruk situng betong bolole mak perlu muka adin lupa bisa orang mon pada na potongan pada na didik pada Ibrahim jadi tak iya buja selip pentol mak lain sebutnya kolek beri jadi tak langkong dok masyarakat Kili Iyang kapenteran pobuh bila andi pese ong gaji dok berok nyari lokasi nikah sip yuk beri ayat talu Pak Sunah Ben napa boleh Haji Kipnawi Haji Jauhari tak katinggalan tretan ansori sedetepon ecapok pencung lah oleh ke niko beri pencung niko lilis putrana Kak Sunah Ben nekani janji sesapen janji sesapen lepenena tonton apa ada partuli tak percaya se andi janji se andi janji adik kok putri Fortuner nape pole putri Innova majar narukun karya 3 serangkai samalem ebeng Pak Sunah Ben ayana lilis wak majari ruka Pak Malom Pak Malom wiwin si Andi Sitrum Sakili Haji Kipnawi majari kendel cukan yanto nami pule ruak nama soleh ansori wak majari rukun karya adik kok lek Haji Kipnawi nape pole Haji Ajoy kilir yuk di lauk ngijung Asrawi anu iya di dojo Ansorile majari ruka segenteng aneko dari Sunah Ben
majari ruka pak pak neko pak neko sedari ma aji ajay jukan majari ben karya ring petri ben idaga aneh kok beda aneh sore haji ajay juga pada sunah ban ayana lilis haji kipnawi tak katinggala aneh kok sedari haji kipnawi le majarana aneh kok semasola laben kendel nape polele angleng lebelan kok pun pada nyompang iksan pun pada B.O.B.O. pang sompai palut asrawi labuna pang jagai du mata kolot ruka pa empat jumlah 110 juta keniko dari ayana lilis iksana Edi mau lepese sunah bendo seeko ca keniko majadi natika tika sadari ci ecai laban anasori majari rukun karya cikip nawi majari masola benekan dalam bensetai selamat datang Raja Putra Kaniko ben putrina bibir tepes lanjut permintaan bibir tepes sakone kalipen ngon bibir kantil 3 kilo sapobuan Kole nanggung mekare tapi Januar ayana Nabila ayana Liana
Begitulah ya. Suasana yang sangat indah dan cemerlang, semoga tidak kembali mendung ya. Semoga tidak kembali mendung.